Ada dogen gegain oknum ane tusing bertanggung jawab. Ulian adane dicatut, Nora Alexandra Kurnane jering SID ngelapor ke kantor polisi. Buka sesenggake suba ulung buin keteteh jan. Pedalam gati inora no. Ien Kurnane suba di penjara, jani ia buin kena unduk. Kasusnya ento laporange ke polisi, ulian ia ngerasa fitnah. Ada oknum ane ngaku-ngaku dadi inora nge-WA timpal ipahne ane madan ibudi. Isen chatne ngajakin anake muanito megesah anggone ngisinin kenehne ane kesepian. Oknum itu ngaku tusing je ngaleh kaba, nanging cuman ngaleh timpal pang ada aja ke inora pas kesepian. Budi ane man chat uli Nora palsu, ngorahin Nora melah-melah apang tusing nyemak gai ane tidong-tidong. Nora palsu tusing ningehang munyi, terus kekeh apang man timpal megesah. Takut cape nak loh murahan, Nora akhirnya ngelaporang nomor WA 0853 6804 0570 ane ngaku-ngaku dadi iya ke Polda Bali dengan tuduhan pencemaran nama baik. Laporane ento upload di akun media sosial Instagramnya @ncdpapl Senin 1 Maret. Inora ngorahang kasuse ane tusing ane pertama. Setondene suba ada oknum ane ngedit fotone Nora melalung, melok-melok anak pangman pipis, ancame kal matiange, ajak ngechat anak muani kal ajak ke megesah. Nora bingung ajak heran, ia tusing nawang apa ane dotange oknume ento. Tim Bali Express ngelaporang.